Assalamualaikum. Aduh, sing betul ada ini dan sepi. Bulan kerjaan kagak ada. Ntar nih, kalau umpama bini gue tahu ini, pasti gue domelin. Kalian cari tanya begini, mana aja lu bang lo? Ngayap mulu katanya. Duit mah kagak dapet. Iya, kan begitu ntar nih kalau bini gue dateng nih gue bingung nih gimana gue cara ngomongnya nih. Paling ntar ditanyain begini dan nih apa namanya, bang, duit mulu gitu dah. Kalau ya biasanya sih dia main tempat temennya ini, tapi sih ya alhamdulillah dah ya kan, gue bisa uncang-uncang kaki ya kan, ya elah, enak banget ya kan hidup begini kayaknya. Biar kata kita kagak punya duit nih katanya nih, yang penting hidup kita senang, tentrem, nggak kayak orang-orang di sana ya kan. Duit banyak, cicilan banyak, rumah belum lunas, mobil belum lunas, iya kagak. Iyalah, makanya nih buat lo pada nih ya, santai aja hidup nih kayak gue nih, kerja kagak apa kagak, yang penting mengonten jalan terus. Paling ntar nih kalau bini gue datang habis gue, diceramain gue pokoknya sama dia. Adem banget nih rumah ya, gede banget. Sama siapa nih, gue baru sadar. Nah ini dia nih orangnya nih, mana duit buat beli susu, anak lo mau nyusu. Jangan tiba ngonten doang lu, ngopi rokok aja lu. Dari mana lu duit lu kalau memang ibaratnya lu pengen ngopi merokok lu? Ngonten aja mikir-mikir bang, mikir. Anak udah 3 bang, udah kerja. Bang ngonten begitu mau buat bang hiburan doang bang. Lu jangan dijadiin ibaratnya pedoman buat hidup sehari-hari bang. Kayak lu perlu makan, perlu rokok, kopi. Ngerti kagak lu? Bodo amat pokoknya. Lu pengen kerja mau kagak, pokoknya tuh beli susu gua.